Frustracija i bes zbog ruske invazije na Ukrajinu rastu i deluje da je incident već na putu da postane žarišna tačka u konfliktu, jer pojedine proruske frakcije krive Kijev, iako ovaj poriče svaku umešanost u ubistvo Darije Dugine. Denis Pušilin, lider DNR, objavio je u postu da su teroristi ukrajinskog režima, u pokušaju da eliminišu Aleksandra Dugina, razneli njegovu ćerku u automobilu, ako se potvrdi ukrajinski trag, a ovu verziju je izneo lider DNR Denis Pušilin i moraju da je provere nadležne stručne službe, onda je reč o politici državnog terorizma koju sprovodi kijevski režim. Napisala je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na Telegramu, neke Putinove pristalice brzo su zatražile osvetu. Glavna urednica državne TV stanice RT Margarita Sajmonjan zatražila je na Telegramu da se gađaju ukrajinski centri u kojima se donose odluke i pozvala na hapšenje onih koji ismevaju Darinu smrt. Vreme da se izbaci smeće. Napisala je ona. Novinar Maksim Kononenko u poruci je ispisao adresu sedišta Ukrajinske službe bezbednosti. Adresa glavne zgrade SBU, Volodimirska 33, Kijev. Pokušat ću sad da odspavam, a kad se probudim nadam se da ću pročitati u vestima da je i to bombardovano zajedno sa svojim podrumom.